Beke le beke. Dumelang. Hello. Tumela. Tsatsi le chabile monate wa letsatsi. Dumelang. Mamedi a ke sa shena ke a utumedisa ke a wa moela hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi o le teng beke le beke ai o dumedisa ke Bongi le sonopo moradi e moholo wa ntate Soni motlong ya motsiadi ka sebele phofolo ya masira letsatsi sa koba sebata sa kena mosimeng ka hloho mamedi hohle mo mametseng teng dumela hle Lena ke la hao le monate la thabang le nna tshebeletso ke hao ya Lesedi re ba mmo go fa mmino monate wa monyanya go ke ne go nke tshipine monate tlanka SABC choristers ba re masibulele kuyeso e re ke re ti pote Pelang hleng ba tlo nke phetse Jonas Bapali se ka bapa ingorisa ho supersportbet.com o ba cheka 50 rand mme o iphumanele di bonus bets tsa 200 rand o na le melawana le dipehelo ke full license ke Western Cape Gambling and Racing Board ba le motse ka tlasa 18 ha ba dumellwa ho bet bahlodi ba tseba hore ba tshwanetse ho emisa neng le tsa mohala wa mahala wa National Responsible Gambling Program 0800 Good morning kapa WhatsApp help 076 675 0710 Ho ja ka tsela e fosahetseng le tsitsipano di ka baka mathata a bophelo a kang high blood pressure, diabetes le arthritis. Le rumolentswe ka ditlama tsa setso ka moringa sefate sa bophelo. A unthabiseng selele ke a lebohanana a re o siang qazana. Madi ho matlafatsa masole a mmele le ho fokotsa nana ke a leboha holo. bophelo bo botle. John Madila ke a leboha hle a re ko shebile ke le ka Lesotho. Hello butabutelo. Feel the healing power. Thabang lin Motlebelo o mong le o mong re ne o supose ho fihla ho renya borobong le se Bongi le sono ho Lesedi Mamedi e le shumele motsomo metsotso ka mora hora ya bosupa ntumelle ke tlo fa mmino monate o kore o tlo o thabile e saloseng haeba o tlo tswa ya meketing e fapaneng ke kopa hore ko qalle wona e santsaneng e le hona jwale hobane ha o keke wa etsa jwalo Mamedi o tla itshola Mamedi ke a bona sonso ke ene marang shebile ntho tse ntle ntho tse smart e reng ankara mo ngwaneng Shapelele Mamedi ke ntho tsa Afrika borwa mona ebe monate kore o ikutlwe monate le wena Ke a leboha ke a bona o sonso kene wena nani cheba a re halala zbosha a re ba ditsheo eli mohapi ke a leboha le wena sense ke bona o kene ngwana wa tlaleng ke o bone Silo Matsie ke o bone hle Mampho Ntweni Meizi ke o bone hle ngwaneso Mulifi Hlobotsi ke o bone Thatile ke o bone le wena hle ngwaneso ke a leboha e ba mmo ha re be mmoho ha o sa khone mamela se ya le moya o nka fela phone ya hao e be haufinyana le wena o bone ntho tse ntle ntho tse smart hona le jaife ke batlang re tlo e etsa ka jeno wena mogotsi wa ka marang mono ba re ntho ke skomota jonna we
Kere mamedi kita kinke Central University of Technology Bloemfontein campus about antomunate mona bare taba ke khutla mono mamedi kita onkela Assumption Senior Secondary School bateng senga ka jeno ba otla antomunate bare ba ile banna ako utlo monate wa mamela tshebeletso e sale o seng man e ikutlo monate Ukatile musadi Spoledi sala 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 Ukatile musadi Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala Baile banna kakapadilo pata mitsumsunyani wena usesi ukatile musadi Spoledi aitu baile banna kakapadilo pata mitsumsunyani wena usesi ukatile musadi Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala ukatile musadi Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala Spoledi sala Upa ukatile musadi Spoledi sala baile banna kakapadilo pata mitsumsunyani wena usesi
le seng sa lo seng he mamedi ko ona ona he wa utlwa pina tse monate tse batlang go batho ba tsowe ba tsamaye ba mosebetsing mamedi ne kunketse pine monate e tlang ka Assumption Senior Secondary School ho thewa teng naheng ya Lesotho mona motsemogolo Maseru ba o tla ntho ba re ba ile banna Sibowledi ai pele o mono mamedi kunketse nthongwe monate mona e tlang ka Central University of Technology ba re sa ba tshaba ai sibosho etsang hantle sa loseng jole mamedi o tsebe ka jeno ya o ka sheba marang mono ke hasa keme ka mao ha ke tsebe ona le ntho e tsahalang empa iteng hore iteng ka pa yo mara ke a bona yona iteng Sibongile ke a mabenkele mamedi ke a khutla Lesedi FM, One Life Insurance. You from Yeta Wabapala, winning at life, le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS One Life Funeral. Lady Bitola How, ho 38596. Miwi pemi Yeta wa wihapela karulo ya 50,000 rand. Dula umametse Lesedi FM. Mirika fetula bopilo bahau. Eketa mu Yeta wa hawa hapa kamuputo o ekeditweng wa 2,000 rand. Iba ngoketa coach ya life cover. Esa utlaming ya One Life Insurance. SMS kamwe ekosa 150 SMS tamahala hadisabetse One Life ke mofane wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofane wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives. Bongi le sono o Lesedi FM. mashome mabedi le motso le mong ka morao ra ya bosupa ha ba nong o shebile le marang tlo re etse mmoho hai ba le marang a re etse mmoho ba me di retsa ntho ke na ai ju ja ai chincha se re ai ju yes ka mo go batho ba marang mamedi ba tlabe ba o etsa ba bapala ka wa bona mosono wa ka o ba fatshe ke etse jwang jwale wa bona ke jaifa ko tshwere wa bona mose jaifa ko tshwere both ba ma 80s bane ba o ya le watle fela ba tinne tsena tse kenang ka shawareng mamedi hore ha re ya pheletsong ya lenaneo ke mane mo teng o tata o kgetha pine o e ratang mme engwe ya dipina tsa pele tse sendikene dipineng tse tharo tse o tlatlang wena o di votela ke pina ena ya hlopha sa Assumption Senior Secondary School ba ile banna ke yona pina ya pele ha eba o e ratile to he o tlo e kgetha nako nyane eo re seng re kgetha ka ime seng wona jwale anti wa ma 2K mamedi ke tlonkela Thabong Serenade ba o tla ntho monate ba re dumang pele ho mono mamedi ka mora mono ke tlonkela Valchoristas ba re moya wa ke re go shape ka sona di le pedi di latelana utlwe monate wa hore ebe o mametse sebeletso ya Lesedi e sa le hoseng
Mamesi Tabanglin, Lesi Bongi Sono. Disable Grace Titi ke a leboha Rahala Bosch motseki ke a leboha Hlengwane so paseka Thabang Ramapepe le wena ke lebohile ke bone hle Matsidiso Elisa ke a leboha Polao Paumbele le wena hle ke a o bona Hlengwane so ke lebohile haholo
haholo motseki mohoje le wena ke ya leboha mamedi dula hantle metsotso ya 30 ka mora hora ya bosupa hopola he hore e tla re fihla mane ho renya borobedi lena la monyanyako le tlabe le fella mona o tla kopana le metswalle ya ka a ditebontshana ka lenaneo le monate la bana la State Your Mind ebe metsotso ya 30 ka mora hora ya borobedi o tlo kopana le Kamohelo Marumo le yena ke lenaneo le monate la batjha le lenaneo la Teen Zone ka mora hora ya borobong o tla bateng he Tibos Thabo Mokoni yes puruputlana ya khaso le yena o tla bateng he mamedi a tlo fana ne o la tse ratwang tse 30 ho fitlela o renya le 12 ya teka bolo Thabo Mokoni ausie matsohong a the best they don't call him the best for nothing ai taunka he skuza alobe mane ho reng ya boraro matlabeng he ausia matsohong a tsholo loka oke mathula hohle ya Okay, skomota to sheba kena mamedi ditebo ka tao kena tlo tshomire tlo fast komota ke kopa mamedi kene mo kena motho a ngutile skomota ke ena sa le teng sa fihlile ha o ka fetwa mamedi ya ke sele taba ya hao he thuso mothobi ke leboile ngwaneso morakane moloi ke ya leboha ke leboile mokoka maleho ke ya leboha le wena motsikai mpho Flora Faku ke o shebile hle wena ngwaneso hlongano bongane dol se ke hare nana ke na mrutileng mamedi sa qetela popi tlo manana mamedi bana ba tla bapala ka wena ha o ka ba anti wa ma 2000 o ska ba dumela ba anti wa ma 2000 ba tla bapala ka wena bana empa he ke shapo ka taba yeo ke shapo ka ha ja fiane re ja beke fitile o shema mamedi nna ke saka lo mo feta ke metsotso mamedi wa ntu wa ma 2000 tsa sepapadi wa nkutla na ke reng ha ya ska bapala taba yo ntumele mamedi ko nkele pina tse ding hape tse pedi ka o hlahlamana ke tlo nkela Assumption Senior Secondary School bare Assumption Khayalani ha ke khutla mono mamedi ke tlo onkela Soweto Memorial bare motsheni wam I do Hikaya
Bongi Lesedi FM. Bempa dikgwebo se ka itshenyetsa nako le patlana le mosebetsi ya kgonang tsohle khabayo empa ke tla le jwetsa hore ke eng e teng ke Kia K2700 workhorse ke matula hohle e matla mme e a tshepahala hodimo ha moo o fumana cashback ya 40,000 rand ke molekane wa kgwebo e sa le mo emetse bophelo ba hao kaofela lolla maemo ka Kia K2700 workhorse etela Kia e haufi le wena ho fumana test drive ho na le dipehelo. Kia, movement that inspires. Udo, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
e dilantlo e le shumele metso e supileng le sekoto pele re fitla ho reng ya borobedi ke ne ko nketse pina e monate ya Soweto Memorial ba tsamale Emiloji Kantu ba utla ntho monate ba re mshini wam mamedi engwe ya dipina tse teng dipina tse tharo se o tatang o di kgetha o seng ha ka jeno ke Val Choristas moya waka ke engwe ya dipina tse o tatang o di kgetha o seng ha ka jeno mme ke batla hore engwe hape ya dipina tse o ka di kgethang o seng ha ka jeno dipineng tse tharo tse ke tlo ba tse go bapaletseng tsona ke pina ena ya Thabong Serenade Mosadi ai hai se mmau ai imba fela ke tshwarelletswa ke botlaila ke bona bo ntshwarella dipina tseno he mamedi ka boraro ba tsona ke tsona dipina tse tharo tse o tla kgethang o tsona Thabong Serenade ha ba re dumang Val Choristas moya waka re qetelle ka Assumption Senior Secondary School ha ba re ba ile banna ako kene mono mamedi ke ketse ntho engwe mona ke o tlo bone hore boys ba ma 80s ke boys ba di clever ke boys ba khonang ho etsa dintho se ke bela ipea fatshe ntse ba bapala ka lona mona ntho marangrang na ke na idumela ntho eno na mamedi ke emetse ma 90s ke emetse ma 70s ke dipakeng mona ke bona batho be ke ba representang bao jalo lona se kenela mphoqa he marangrang se kenela mphoqa dintho tse diaparo tse yang lewatle di a fapana le tse kenang ka mane ka bathroom we a chike jale ha o itahlela fela ka mona o itahlela fela ka mona mamedi re ketse tjena bona ntho ke tlo manana tlo sa o qeteng tlo ska ba go kgathetse nna ke sa kgathala mamedi tse tsalang ha o tla utlwa ho le monate ke na le bana ba ka studio ke le anti wa bona wa ma 2000 ko re ke ho etsala tsona tsena he mamedi ho tsana le ha ke ya bo meketing ena bo MC ya ke bona ba nrutang ba re OC ha o le staging tshwantse o jive tsena ke ga butleng nda ke se ke ba re e ska ba le ka e bua tjo ke bona he mabedi e mong hayo mantsho hayo ke yelo bounu le mantsho ba ngutang o jive ka mona ai ho ba ho be a holo mabedi ntumele he mamedi ke tlo ya mabenkeleng hanga ke khutla mabenkeleng ke tlo fa monyetla wa ho rutlo ntetsetse kutlo rena ebe pina o e ratileng ka jeno enka o phethelang yona ke feng mme hopola he mamedi ho re kgetha pakeng tsa dipina tse tharo eleng Val Choristas ha ba re moya waka Assumption Senior Secondary School ha ba re ba ile banna ebe he ya o qetela ke Thabong Serenade le bona ba o tla ntho monate mono ba re dumang moni mama ntse re jaifa tlo kinele tlo kinele tlo kinele tlo mona le rang ke neilweng kama ke mohlaise monyane young producer ai bana ba ka he ka ofela bana mabedi ka bona ka studio go hobe be ntumele he ke mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng re be re tlo etsa nthwane e o re ratang nna le wena ha holo ha re kwala lenaneo la rona talking kineilwe hantle Bongi mixed chicken portions 5 kg 189.99 sizes white bread 700 grams at 36 rand fela selefete go tsa fitante go tsa box
beng ba dikgwebo se ka itshenyetsa nako le patlana le mesebetsi ya kgonang tsohle ga bayo empa ke tla le jwetsa gore ke eng e teng ke Kia K2700 Workhorse ke matula gohle e matla mme e a tshepagala godimo ga moo o fumana cashback ya 40,000 rand ke molekane wa kgwebo e o sa le Au palesa machugo ke a leboha hle baby ka Kia haholo K2700 keke makapa che ba ngwana wa 2K a ka se ka mo qaza he aish ke a leboha gato laka mathato khumalo ka sejake anti wa ma 2K e teng ka mane ka ntho mane o ntho ntatele ntho mane ho mme mane itse ke mokadimi ya ngole wa mme wa ntho wa security man mona ntho fela mo ka ntho downloada MTN app kapa tobetsa *137# ka jeno go na le dipelo Masanda wana ntse a natefelwa ke fa marena DStv Premiership mme ha ikemisetsa ho theoha empa mapagane a lona ikemiseditse ho hapa bosiung bona ka Loftus Versfeld Orlando imathisana le Klopkop ha ke so ja ife ha kana bophelong ba thuso motho ka Facebook ka le okay Dashedi a re go dumedisa hi ho ja ka tsela e fosahetseng le tsitsipano di ka baka mathata a bophelo a kang high blood pressure, diabetes le arthritis. Le rumolentswe ka ditlama tsa setso ka moringa sefate sa bophelo e le setswaki sa motheo. Lerumo le sebetsa ho hlwekisa madi ho matlafatsa masole a mmele le ho fokotsa tsitsipano ka nthwana tse ngata tse ntlafatsang bophelo bo botle. Ha e sale le tshetjwa ke bomme le bontate ho tloha ka 2006 ntho e nngwe le nngwe ya hae ka bophara. Lerumo, feel the healing. o itse sengotseng Bongi le solo Lesedi FM Hela ntate ke ra ha o kata go bula lebitso la hae fela a ke re ntho tsa eseng se dihlaga go sentse wa itleka fela ska M1 Studio Auckland Park Johannesburg re tlabe a re lengatana nngwe re bua ditaba tse re amang unless yena ka ipolela mathata a kelello tsa marato manyalo tshebediso ya ditjhelete le tsamaiso Senyesemane. dibui tse ikgethang tse kenyelletsang Jerry Mofokeng wa Makgetha Dr Mashudu Titimba Justin Majara ke a leboha a ge wa itsokotsa ausihle batsamaisi ba mosebetsi ona ke ikutlwa monate fumana tikete ya hao ka potlako ticketpros.co.za ke nelo sa ho plaza le ke robe ya kante ka December ha ke so fole ke le ka doctor ke ka sepetlele mamang ne ke le netfair mahale ya robeya mesifa ke yone mphileng bohloko e tlo nka nako mmele plus age scat ha se mo he mamedi ke a tshepa hore ticket ya hao e se le letsohong bakeng sa hore lo bona mokete wona o motlehadi tsatsing la kajeno e kare a se nnete e kare maka hore ne re bua kana ka re ke ntwe hule empa e se le kajeno lena ha eba o so re ketekete mamedi ka potlaka wa lo e reka hona jwale bakeng sa hore lo bona mokete o motle wona wa bua monna mo banna ba lo kopana mamedi bakeng sa ho ntsha mathata a bona ho bua dintho dipepetso tseo ba kopanang le tsona e le banna ka baiti bana ba bohlokwa bao tshebeletso ya Lesedi e umemetseng bona 086,000
3084 ke mo mamedi tla mphumanang teng a go nneletse ntho tseo tsa ka mo yellow bone 08603084 mamedi ke temo tla mphumanang teng he ka jeno lena mamedi thuso motaung mo le moruti maine ba tla ba teng ka mono ka Auckland Park mamedi M1 studio ho tla senyeha ka jeno le moruti maine tla be le bona he ba tsamaisa mosebetsi ono moholo wa bua monna ya ba bona bontate ba tshebeletso ena Lesedi mamedi ba tswa lokisa dintho tsa bona tse smart ba itukisetsa o nyoloha o ya hona kwana o ka ba bona wa tle jwa Lesedi amna telikai Tipa ka utshela ai ntshware ke ya robe Thank you, my lovey. Lesedi FM. Hello, mommy. Oh, kintate. Kaka padilo fata mitsonsonya. Aichu. When now say ukatile musa. Kaitseriaka. Kile wile utla. Thank you, bye. Lesedi FM. Oh, ba ile ban. Thank you wena khaitsedi yaka. Thank you, bye. Au batu. Lesedi. Hello. Mami di dumelang? Hello, girl. Hushapo. Ai, chu. Baile banna. Baile banna. Kakapa dilo feta. Yes, girl. Hey. Thank you, manana. Lesedi. Hamna tilikai. Auna botata wena ngwane se ke a leboa. Auna na phephi hle o fole utlwa. Lesedi. Hala. Ke a phela wena? Au nkunu. La. Au mami ke a leboa hle. Ai mami je ba ka nka fela. La. Yes. Wena usetse utlwa ukatile musadi aitu baile banna kakapa dilo fata mitsonsonya wena usetse utlwa ukatile musadi ala o baile banna kakapa dilo fata mitsontsonyane wena use utlwa ukatile musadi seboledi sala Katile musadi Sboledi
katile mosadi o baile banna ka kapa dilo fata metsuntsunya ai wena use o katile mosadi baile banna dilo fata metsuntsunyane awena use ukatile musadi sibuledi sala ala aitu sibuledi sala ukatile musadi sibuledi sala Sibole sala uka Sibole sa katile musadi baile banna kakapa dilo fata mitsuntsunyane wena use ukatile musadi sibuledi sala hodima hloho raki ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa mamello le thoba o re balle ditaba kgaso ena ya ditaba ho Lesedi FM o ikisetswa ke SABC. Okay ke hantle mbaratwa ke a leboha for the support. I love you. Ke se ke le buile